Tungasugiti, Ulumi Maji, 9, 2026. Uvagulmi tautuktusi, ilina iyakauvunga. Ulumi tautungnatasi, pivalyayu. Ukioktaktumi mapirpalyayu udda, tamani. Ammatau, tamani katikinyaktaka. Ay pili utuva, tukisiti katangnama. Pingwavig jua katakningin, kanwe leo katang mangata. Takwa, pianik pata 9:47 min tamani 1 min kanang nang min ang ayok kakayaw yun hakik timin apeksong nang miyaka tamani 9:30 man 9 man ulakot 9:30 pan mapakpadla yun sa kayang nang miyutaw tung nakpasi mano yung kinaw mga pin namang miyutaw mga pin amataw kinakunin ang ayok kakang mga pe o katiyong na kung bigitaw tuk-tuk. Ay piliut tu voyo mit mateng mutuk seud lang man gat no me no nakayok ang ayok kakalok tak sini tu vak inutuk tu warok tu. Kau titim nakpitigun kanilo katang mga pingwa kataw kataraw kavin takunin nga pingwa vigjak tilut gin ukiok taktimi kanok piyaka kang mga ta teman na tukisakatang itigut tukisitaw kaktigluta. Sebelak paano kaya kano niwaktaw katang mga takot mga katakto nunaring ningakatang mata tournament katakto mana jigi naktang at pingwaktaw katini mana raktole nunavuri maming ngakto pingwaka ko nakto tamaw nga pingwaka to kasi amaro sa kaskura coach nguna akto niwakat ng mata ko ng ayong ilangin ni akto niwaka yung mata kasi kadlaw dito tengul dito balaba kakto akto maguni alternate kakto akto tengul dito niwakto itigut magu alternate anak to kakaldang nipa pingwak tigiat ini alternate ilim na kayang ma pingwak pagiyak balik kakto akto January mo yung niwak tawat March May ultimate games kakita. So pingwari kangat niwak tawat ikarong niwak pagkita nunaring ningak tajigingin at pingwak tiwitigo pilim magsakataw ti yaro kasikita amaro kano pingwak at ang mga takawin na supadel dita pilim magsakataw ti lakas pingwak tikakataw tu. Teko ataw sang mo pingwa kasiktilugid na mekodoyak no na von min tax minga akayak tumidlon ni pingwang nakpatan ni waktaw yun asing nunaring ninga tu teman na katak tu pingwak ngikarago vitamaw nga pingwak tu ni waktaw ni aktu ni manarak kawilok tu ngay nunaring ninga karago ti pingwak team kan karago pingwak kan karago ajilok nang min ajilok ti kanu pingwak kon na ko tigiye ayung tigiye tan ajilok te coach mo next shoot lugo over ni ta nawak tu nak tun te kun next shoot lugo coach nto to ni niwak taw nakayang mi teman orang mi teman ok talks mang karama niwak taw jiri ka talks may pingwak ka kasi coach nto niwak taw talks mang karama teman orak to ajigin nang mi asingin nuna rakarang mi te pivakang naksaorak to man orak to ingok ko ilak to amataw niwak taw kanik ka ngamin ayokon naksa rakto katakto kalung nuto ang overall namukan na namun tu'y nakatakto wrestling teko katarok tak wrestling Edmonton mo pingwaka pilim magsakakto si Marok to asing idlo volleyball to ikarong nilaw lakpo tekorok tak na ujir ko yakar namo kanilang mga takwa team muna akto kival lang mingakto kival lang mingarang sonak pa nunavang mingakto kival lang may pilim magsaklako te kikiktarong mingang nakpata kikiktarong may pingwaksaw te ilang ilo ungas kanak tumo pilim magsakaktak to ujirlak takayaman amataw tamani lika ngamin peko yakakatak matak peko yakakatak tuksong mata mali
giaktaminin takwa kanu biyaka ban. Tamang rock sa mga 2010, 2012, ikaw mayan nili. Tema kiluti pingwa ka nunuvumi. Ajitu nakaduni unno aksyo ka kang kiluti maro udlako nireaktor nga kasi ani naksti nakpulito katakoy lawak tamani sunga. Tema tuksawgi wak tema amma ajigi ko yun ng mga pingwa ka aktor sa may tinili pilak tumila kay pingwa vika katok sa may adjigi yun ng mga pingwa valbaka sa mga vika katok sa may ang ilang katok te kanigun na sen kailis ka mga katok ko ilak tuman Amadu takwa kanukli sarak sa kasungningin kisumin tao to katang mga as ilangin adjiging ituk sa mana takwa ukyok tak tumi pingwang naktun kano sivulak pango ng mga kingulo ng mga pingayong giyaw ng mga takwa tao kanwili nga katakopan adjiging mi pingwa ko singit round robin ng kaktoy takwa sa kasukrak sivulak pa kingulak pa playoffs ng aki guting acting takwa piyaw karok sivulak pa yo fourth ng pingwa katakaslak po second third may pingwa katakas tema na yung mateman na inuwi games na tukis yung madlot yang suga kanilang mga pokturango na suko katak tukik taw na sukta kayaw na sukta nating over ni kanti ungas silang mga kigyak tang itak adjing mata tema na sa kasunga katakok ko inuwi pingwa ko singin amat taw amasunod tamani pingwang nang matak takwa kisuri pingwak taw na pan White Horse meeting luta uno kadlang mataping waktaw na akto futsal, volleyball, basketball, archery, iniping ako singit, triathlon, biathlon takasakpo, speed skating, uno kadlang matak kamarang sige lang kisumot. Dene games nuna ring mingak amasung mata inuit tabani ukyok taktami pingwang nakto mapilak pata 9:30 udlakot o karti yung nakpigitaw tuktun kasi makata kasi mga asingin nunabun mi mani White Horse mi wasing asi jakatangin udla ko na mo akto gutamani kanang nang may Eastern 12 nga so 3 hours adjiging mi nga wasivut taw nga mangin nilo kiwad lang mi 11 ming arti katang nudlo tan arti ilangi aksub tamanili kawisaw tingin asidjira kangin mata ipagsak sibabagak tilusin na meruyak amataw takwa kisu kanang wanga apakan ngitangan tukisiti yumayati takwa taw tuktuno iniping ako singin dili ujjirilo aktan pingwa ka lawak sa mga kruak ng ujjirilo aktan nili iniping ako singin inuktitung ako ya katang mata sa kruak ikayok to katang mata na piyo gila katak inung niping ako si pingwa ka ngata sa kruak mata urung mi ikayok ti kataw tinaw yang mata ay nigila katak pinayokod linigita ko pingwa katigiyang tema na ujjigdo akta kay pingwa ko si volleyball sa matido tay tema ko katorong masag sa kasudlak ko pingwa katoro at piyake rangata kuveso katigid pingwa katigiyavu ujjigdo ang miya kasi ujjang narakto inipingwa ko singi ikayok tigit tiyak ko katakto pingwa rangata takwa kano karashi nunavigmin aseni minga karang mga kano iksang ilutin ikayok lutin kina ayung nila ikayok tuktaw nga raksyon ayung nila ang kura kami kayo madlutin kano
sark na pingwa katigi nga sark sa kudlo nigi ikayok tu kuya katak tu ayong ilang kuyik pa ay takwa pingwa katigi mang ayong ilang katigi yung mga magiso kay mo is maging itluno kisumi sark sang nang mga pinayok kudlo nigi ikayok tu katak Takwa mapagpadlevalya niya ko rin mata pilim maksakto. Tautuk sa vuti. Inugyak tu mareruk tamani. Na meruluyak tu. Nuna vingmin. Kalasi nunanin. Alaska min. Northern Alberta. Nuna vunmi. Amataw. Namikya nga eh. Sapmi. Itawang nga tao. Unga siktorong ako ni tamaw nga yuksaw ko yun. Tawang ka nang mingaso nga makunin ulo ni tamaw nga kasurok tu nga. Zaman na nakto Canada ang iwarong man amisunin no nakakaktunin amma no nakakangit juga doon takwa tamani pingwa kaktong mata amma taw kisumikya o karon sa kakatarok tugot kano pingwa katang mangati o sa kayo ako naktakay pingwa kakto ako sumadlo nga manik kavit pinayuk kavit kisenta mani puti ayungin na vikisenta mani puti amaro sa karakovit isumarong idlugo pingwang naktay sivu na kanaktan ni akay juti human kuya katang matamang arok sini pingwa kakto sini idipadlya ng kano sivurektiw ng mitak kanoklo pinakakatingin ng mitako nga ilin na kuya katang sa ako isumarong idlugo pikatitakto ka vildo amaro inipik ko singin amaro adjiging ito ni nakingak ito ni ilipad lang na kuyang ma tako ay ukawso ka tayo ng natuksang may nakingak ito na taksok tayo nidlo ni sa ako kanin isumarong idlugo pingwates la ko upi kusot la ko vitamanin nung Amatsaw tay ko alikyang no takay ilaw kata ko man napatateman na pingwa vigjo tumin kanga dike pigaran kayakpan amma kanu kya takwa pingwa kakto age group kakatang mata ajigi kating as jak batlo agago magongo kanga agago magongo kuya katang mata man 3 years ngunang nakatokoy lak to 2029 pingwa kakto kanila to summer lak nga every 2 years ng katakto age group nila as jak takatang mata so piyak sa ko vina magkayak ni 2029 kasi na mga age group ni kaya man karaktige kasi ni kaya man nasugdit ko kanga ko pingwarang mga amaro kanga ko try out lang mga kaya man nasugdit ko amaro coaches kayang ni naritiyak pagluti pingwa katigiyan ni teammates ni pityak kataglutak ko tapos na ako pingwa kakto ako kaut lok tak kay tak ko coach yung katok sa mga kaut lugi pingwa katigiyan ti ilagila ka vigi takatigiyan nang ilagila ka vigi ilagiyat to kamagit yardugo aksok pati ikayok taw nang migavi pingwa kati itapiriyan ni tako nang ilagila ka vigi pingwa kati ginakti kamagit yardugo ikayot yardugo akaut na katak coach ng tawag tilunga amataw ta o kasaka vita ko adjiging ito'y kasinin ukyo kang mga pigya akong nakatang mata nutakaw doon na kay kisimi arene yaminin kaway maguving imaneli ako makatakto nga mana piyak sa kataklo ni ilaw ko ni ayong jumi vale kayak to kay kawas kayo naktakay tingudlak pa may pingwa reactor ako sa mga 2012 mi AWG tryouts kaya kata 2011 ngorok sa mga January 2012 ng katak diligo na duty figure so March ng katang mo pingwa kaktok padlet diligo pingwa
January 2012 ngutidlugu pingwakaktor sa mga volleyball dagwa 1900 kung katang mata ngukaktor sa mga kanilak po kaya 1900 kung katang mata tournament gagat the 19 rock sa mga March ngutidlugu 20 rock nga pingwakon na sa mga dan na dito via ka tunga ni radyo nga pingwak vigin after tinu so na manak katakto ilang ang clear ka rock tamani agagungi kiseni takwa pingwak vigin activate deadline katang mata kangit pat nadluti via kangit pat ayong nakayaksyon teman na pinasok ko yakatakto mani kasi age group ng mga kangat ko piyak tang mga deadline katakto inubigyan So, takwa, just ako minakto makarab, kawi sa ingi kang man, tayo makarok siguro. Kaya yan na may tamaan na katigi yung nakabi nga ay pili. ko inamit to No kang araw katilo tata na ito sa kaya raw kang naman, tava. Takwa daw to sakta sinaytiyo ka raw na may mga pingwak daw na akto. Mana, pivalye Alrenegli kaya pingwak akto to. Ikayok to akto to lo ang ayok kalo tamani to. Kovena kuminak to makero. Amat daw ulip patati. Tusa katang na akta si. O kala katang na ang mainuktitut daw to tidlugu. Inuktut pingwara ngata tukisi taw katang naktugo kanong piyaka kang mangati amat taw kaukpan 12:30 kanang nangmin mamaya na 12:30 tamani 3:30 kanang nangmin sa kayarak tugod ikakaw na pangani o kaw sa kakluta kanili o kaw mga ulumi kinakutsalak sa raw mga amat taw lori ilaw kanataw maliga vinganin kanayak to apak sa kun nakaraw ko ipagsak sa kayak ng milyoni amat daw pingayon ni taw turak ta si Korano akpat kanang nang mi o kalaka sigilang miya ka dodi kada ko milyo Luisa kalunani sa kayak viga kataktangan ni Korano akpat kanang nang mi sa kayara kaluta kanilyo mga tatamani amat daw ulutuin nang min 10 min tamani 1 muakpad kanang nang mi sa kayarang miluta amaru sivataving min piani padlerakpat 3:30 unuksakut tamani 6:30 kanang nang mi unukut matavaller tidlugo sa kayarang luta taw to katakisi kinakut sa kayana mga ta amat daw saraksang mga ta kakwa pivalyeyo pangnaksong mayok sa nakwarang mata nakwagaksawyok Umar Kukadi kino yarakaye kikaktarong min anyakang nangitulakayi kuno amat daw Kathy Magdugo anyakang nangitulakayi kuno daw sanang miyok tukimak tigiyaw luni Nikwa Raktut Maji 30 9 min 7 mga kasung ning ano pingwavinganin nikwa rang mi upang naktomin nikwa Raktut tiarak po si amat daw king kigaktu yinga takib akeni lawman Maji 5 iksarak jwa kapik Leo 14 katatigilaw
tanga kuyariyu madluneo no nakakaktu pekutingin utakti katarang utakti law mata amataw pingwakaktu rauktunun ay ayoko takaktunin taw tigaktu rauktuk ikayoktu rauktuk sunigit milan min amalu takwa kemuksayu jwa rauktu rauktu taw igluring min mitti mataring mo ay really 7 min 14 nguna sungning ano atilio taw yumakataw guvin maji 24 min 5 mark pan unuk sakut matu vekarangman ilaw yun atilio pagira kang nakto maji 24 ngungin ninganin ay really 4 min igluring mi taga karaktu maji 6 ngurakpan night yu garang min sukasaw drakti taw rang mata tan nagok shen ten kawisak ti rakto pere ulatita pigak ti raklune innakayaw rakto matiusi kauna ammataw Joshua kigutak marigari yaw yu niakto takwa kemuksio drakti lugin ammataw tunik time pigak rakto ay really 10 min 19 mo ikarong ni amalo kilaw jak tit katilakto ay really 20 min 25 mo kangaksinang min kuvenak likakte kwa kilaw jak tit katilang mata kinakuro yekay tawungaw yumayun tawungaw yung narakto takwa tawtung naktavod nukangaraw kaktiluta tawturaw kaksiyo tana mapapalya nakto sakingin nga ni dava mani takukan naktumin White Horse Yukon pingwavig jang nakto 2026 dava ni Arctic Sports pingwakatang nakto St. Francis ilinnerving ani pingwak tuni taw tukatang natugut apakso nami yung ataw taw tukatarasi tavan taw St. Francis ilinnerving ani pisiksi mi pingwa katang nang miyuin takuksaw katang nak taw tukatang nak pasitaw tavani F.H. Collins ilinnerving ani volleyball naktu ataw yakay taw tukatang nang may vasiw kinakut sarak sarang mangata tavanitaw volleyball ataw yang nang miyo taw tukatang nakpasi CSSC Messier ilinnervinga kinakyangay sarak sang nakpa tamani pingwang naktu Dene Games Kwanlan Dun Cultural Center badminton, hockey, futsal, speed skating. Canada Game Center, tamani pingwa katang naktun, tauto katang nakpasi. White Horse Yukon, 2026, pingwa victrak dilugit. Yukon Art Center, Tavani Cultural Galeraktun. Tavani Porter Creek Secondary School, aksang nakti basketball, tautung nakpasi, kinakukya ngay sa aksang nakpan. Tavani Yukon Gymnastics Center, ikalisakvinga, ikalisang naktut amat daw unatangwalutit gymnastics, amma wrestling, kinakukya ngay sa aksang nakpan. Tamani mapapalerak pata, tamani naktut Arctic Winter Games, Pingwavig Lugit 2026, White Horse, Yukon. The odds are high and
Thank you guys. These are your Arctic Force athletes for Arctic Winter Games 2026. We are honored to be hosting the 2020 Arctic Winter Games on the traditional territories of Kwantlen First Nation and the Tamachakan peoples. We are deeply grateful to call this place home. As we welcome the Circumpolar North to Whitehorse, we do with respect, gratitude, and a sense of belonging for the land, the people who shape it, and for the memories we create together, because this is what we're made of. I would like to now welcome Deb Dennis, the board, the chair board of the Hunt Development Corporation, a presenting sponsor of Arctic Sports, to say a few words before we move into the competition. Hello to all athletes, coaches, officials, and volunteers. Hello as well to everyone else who has come out this morning to support and cheer the athletes on their way on the first day of competition. It's amazing to see all the great energy in one place. At YDC, energy is what we do. We work to ensure that no matter the season, no matter the weather, the Yukon has the electricity it needs to power our potential. And we know that much like sports, in the North, energy really is a team sport. And so I just want to say thank you to all the frontline energy workers who've gone above and beyond this year to keep the lights on in some very extreme weather. I know many of them are working to support these games. And I also wanted to thank you to our First Nation partners who are building some of the innovative energy solutions across our territory, like Tunaquan's wind turbines that you can see outside of Echo Hill. Also thanks to all you who inspire us with your hard work and your focus and your determination. I wish you all great games, have fun, and stay warm. Okay, we're going to do an opening prayer now, so we're going to get all the athletes to get into a circle. So if you can all go around the gym to a big circle. Volunteers, you guys can get in as well. And officials, scorekeepers. It's going to be tight, so scoot in. Here's one bird over there, you guys can scoot down. Good morning. Good morning. I've been asked to do the opening prayer, and it's a great honor. But I want to just tell you a little bit about what we went through this morning with the land acknowledgement. Some of you may not know why we do that. The whole reason that we do that is that we want to pay honor and we want to be respectful to the land that we come to. The original inhabitants of this area have welcomed us into their territory, and we want to treat it with respect. That's why we do that. We want to acknowledge them, thank them, and be respectful. So I'm glad that we're able to form a circle. I really wish we were able to bring everybody into the circle. My apologies, we need a bigger space. Let's do that for the future. Going to change the Kianto. Going to change. I'm saying thank you in language. We give thanks for bringing us together, and we give thanks to all four directions from which you came. From the north, from the east, the south, and the west.
We pray that we come together in good spirit, to be respectful, to be honor who we are, and to do our best. We pray and give thanks for the food that we have been given. We pray for those who have provided it to us, and animals, and the food that from where it comes. We pray for those who are sick, those who are healthy, those that are not healthy, who need your strength and your wisdom. I meant to do this earlier, and I'm sorry I didn't do it, but I'm going to ask you to all join hands. It's a good sign of unity. So, I pray for all the birds in the air, all the animals in the trees, all the fish in the water, and I pray for all of you. But I want you to think about your family, your community, do your best, represent well, and be strong, and have fun. Have fun, guys. Woo! Yeah! Ashish, I give you all my thanks. And just to finish things off, I'm going to ask you, it's too bad that we're not split up a little bit differently, but my hope was that you could say good morning in your language to the person beside you, but there's a good chance they're going to understand you. What I was hoping for is that somebody from a different culture was person beside them. It's going to work for those of you that are connected to one team to another team, but throughout the time, take time to just say good morning in your language and get a response back. And sheesh. Okay, with that, I would like to officially declare that our express is open. Correct? So athletes, if you need to go over there and get your stuff ready or do your thing, competition will probably be in the next 5-10 minutes. Oh, sorry, actually, I forgot one important thing. This is Nicole, our head official. This, in 1986, was my very first Arctic Winter Games, competing as a junior athlete. Not in this school, but my very first competition. This is my 20th Arctic Winter Games, either as a pre-competing in 2004 and then official since then. We worked very hard at making this an amazing event for the athletes and the spectators. And without the officials that are here today, it wouldn't be possible. I want to start with those, I'm from Alaska. Also from Alaska, we have Caroline and Adriana. If you could just step forward. Caroline and from the Northwest Territories, Billy. The prayer is also from the Yukon, and he was originally scheduled to be here with us, but he will be emceeing for the Vene Games now. For the Yukon, we have Pat
we have an official from Northern Alberta, Liz. The officials are here to do the best that we possibly can to make this the most enjoyable experience for you athletes. We wish you the very best and good luck, and let's have some fun. But I just want to give to Mark Pesky. He is the sports chair. He's known all things Arctic sports this week. His competition is okay. Officials, come here. We're going to get ready. And you guys go get ready as well. Thank you. Some housekeeping for spectators. Bathrooms are down the hall. Everybody in the blue, please. Mapapalyasak tu takwa tuksak tu tilo amatau name kinakut nunani mangata o kasama ta koyan name tamani gun nakata amatau koya rijumayaka ay pilu tuwa o kasakakon nakaw man ukiok tak pingwa video katang mga kano ilo katang mga koyan name ay pili amatau tamani tu pingwang nakto koyan naming ilisitaw koyan naming akabasi taw tuyong nakto nyo kasi tana atiket atok taka 2020 ang nakailaw na roka-roman curling nukakti taw rokto nuvang nakjok tilugo ikaw mabaka ang naka amataw ulumi o kausap o kang naktaka pinayuktok word of the day, pinayuktok. Taba. Pinayuktok, ang unasuktok, kanutoy naglo. Actually, kuta saminik, pibagi simanasuktok. Pinayuktok. Pang nakatakdo na kay kanuilaw ng mga pinayukpo. Pila kanyaktangin pang nakatakdo, pinayuktok. Kaya namin, daw kasi, one makpad ka nang may sakit ka nang naktugon. 10 makpad, tamani. Kaya namin, pinayokat takta.
Tamani White Horse Yukon, tamani katigiyaka, angayok kakayoyo. Pingwa vigjuak tumi ilaw yunin, kinaw mga namang minutong mga ama kinakunin angayok kakong mga o kauti yung nakavigitaw tuk-tuk. Phyllis ka na yung miti mataring miutak sa yung man na ikarong ni no nakaksuta. Ang iyok kaka kaugja kumangapig kanayuro to mamikisti kumangapig atatagilaw taka atatatia kuka ananatia kuka ro to Payango Petrusi Jacob Petrusi tekwa atatagilaw taka ananatia amaw karong mi yung uyu kurong mi ikperzing mi tena no nakarong to tekwa ilang makikilibitaw take what isaka. Oh, kay niyo ko yun na may o kauti yung nakavigit. Inaw yun kinakuni ilakang mga akpid. Tusaktaw yung makatakto, tusang nagayaw yung sayo. Inaw atingin ni tusaksun eh. Amataw, kinatamani ilaw na pa. Yung nenyuga pingwa vigjo kadaw yaktok si mayugurong Miles Henderson taktu rakatak lilutigo tamani pingwa vigjo kadaw yaktok si mayuguro Kisumili pingwa vigjo kataw na pa. Hakik twin 18 tungani akago kaktuno ilaw kadaw yuguro hakik tuno Arene likepit ko na. Raro Kadlang amataw kanga kawilaw pa si ilaw na to. Ukiyak sa ikarong ni katilaw mata hakik tin 18 tungani akago kaktun pingwa vigjo reaktong na mo pivage yaktok lutik nirwagag sa yaktok lutik tekwa ayong ila mari nirwagag sa yaktorong mata ikarong ni ukiyak sa ngurokto te kanilo nirwagto katoro lune ako na yung ito tekanis ikarong niralak lutik Arene kano kovesik tigilaw pa si nagwaktaw yung to sa kasi. Upigil sa kilaw tabo dakwa kitong abo piligid latak suti pivigjo haktumo nirwaktaw nasukluti nirwaktaw kangami o pinaktuar ang iyo kangolo ni kitong abo nagling naktuar mo tasukay mo upigil terok tabo ilnen yuga nirwaktaw mo Ilangi ang iyo kangolo ni pikko nakatakto. Katong abot kisumyamin ilaw gangami. Amatsaw kanok le pilimak sa raw pisi ang ayok kangulo si yang nisi ikayok tok to siyo tamaw nga nwaktawng man. Yung nenyo gay na akago mako nguraktiyo kadunano na nga nun hakibigjo ng mo ilinera katang man na ilinera tukurulo ni grade 10 nguraktiyo ni kadunano na nga ni ilinera to piyumang man piyumalaking maangayo kangulo nga ikayok to kaya kadlakilaw ko piyumalakik tilugi naroon nakatangin mata piyumalaking man kadlunano na nga no ilinera katakso ni teman na haki ang nang mo teman na ikayok tung nakakayabo tabo na ayong nangidutolo ni haki kong nang me ayong nitama Asin kovena amataw takwa bilimak sa kataksutin kano bilimak sa sungwali. Yung nenyo ka tema haki daw na kalunano na nga nila ilinang man kao tamatya haki katakto iman daw katang mata ilinang mata haking mata ikailisang mata tabba kao tamatya teman na pilirisyo ilinang na rima akago rima kao tamatya haki katakso ni teman na ayong idlakikan na korto hakik tiyo nang me Kovena likya tau tu rak pasiyo hakik tu kano ipagsak taw ang nay tau tu do katibo aksuaru sangi yaka kangak tu aure naruk tu tana kur mariksu ni aksa lo ya amma
Anaw takala. Ila kari ko yung ito na takari hakilti kano so kaya kakasuti unaro biso magiya kaya kakasuti Amma daw ko ano aksasin na situ amma text mo nga kada talk siya kaya kaksuni. Canada mo ayong isakpan Ilang amma kami mali haking ng may ilaw koropyo, ilaw yung mga makanok siya. pero sa badelo ni nira ilkaili sang nero yung mi ayong takaktukurong ma ilkaili sa kadlarong ma pero sa badelo ni mikininga ni haki katang mi kuvega ya kadlarilong ma amma uiga ikayo katakso ni mitimateng mi haking nemo coach kamayo katakilo ni mitimateng mi teman na ato tilo akatarok to kano piyo magkano nga ikayok to sutigo piyo maninga amma pero sa badlelo ni hakil na kuvega ya kadlatang ma teman na piyo kuro Alene dikya piyo mayanganin ilaw katakso na kuvega yanganin ayungi damin Ita, ayong isuti sunova ikayo kaya kadlatar gati taman naro inyong inyo adwaya laro gildo niyo pero sa vadlelo ti kitong avo ikayo tu tiara kakati ko nagligit tiarlo ti gulo tayo man pinasitiar ga ang ngayon kagulo nila tayo man nang to ayong nasi magkarakso ni ilang amataw vanga aparingitangan ni tako iviing nga kanong o kaus aparingitan ni ilasikan na kumaguvid yung nirama na 15 yuki yung kategoro ni tabani katong mo upiki yung laro ka pinga yung ilakso ni yung tabani ni nga sivudlak pa may aksak to no futsal pilaw si matla kami kingod lang may hakit ng mo 15 tunga nun mama na hakit ng mo kanil 18 tunga ni haki victoria katong mat upiki lakik taka 15 tuinaw ni daru ka yung naka nagdigiyaro gigako ilataw amataw tayo ko taw tuktuk kanong ikayok tukan runak pikin takwa makuktubuila pimmariarong mata wakad lang makuktubu pillar yung mata ikayok tutira kaktavu kuvaksak tira katarlo tigulo nagligitarlo tigo teman na kay amado kuya rin yung maguvid tababuti ko maguvid lun kuya rin matuin nakto nga makiyatak ko yung nini ikayok si mang mata ilinang ni ano miti mata yung mute kano ang mataw tukto kuya no yaktak ka ami kau mayu panne kuya no yaktak ka tababuti pigita anano tekuti ilag ka kau mayu tababuti tak pagka miti mata yung miu kau mayu ma panne tababuti tak pagka amata isimayuk sa'yo unari kaya japatya kalwa kaya sanang magu sanaro takad tamaw nga outlaw ng isutasri Yukon White Horse mo japatya varok nga atok ta nga takok kaya ka amataw takwa taw to kaya vun ulumi mapakpadle tiluti amaro tipsa kaung mata kaya na may kumabaka Phyllis kanayok taman nga katigi yun nakampinga ang ilaw kataw tilugo hakik timin kaupan inapingwarak pa ipingwak piksaw takakti gisutuin na magpata kinakun ipingwa katakang na
Alaska miyo kau papingwang na miyo Nunavut Alaska dakwa pingwang nat Koyan na may Phyllis, taman na katigiyong nakavinga. kuya na mitaw
So is it 1 minute? So 30 seconds now? Just tell you what to say. Tao vung ko ko nak tu. Guys, see. Ta kwa tao tu ro ka ta kigak tumakare. Tao vungaw yaro ang nain ang utilo ko yan na may Phyllis ka na yung apaksoon na sakat ko ang ninga tamani to kakiraksyo na amat tao penik padlera kata ko yan na may tao to kasi tao to katang na ko si kaupan sa kayang ng medyo ko ulo katang na ko si pinayo katak ta